Għajnejn id-dinja Kattolika għadhom fuq l-Isptar Ġemelli f'Ruma fejn il-Papa Franġisku ilu rikoverat aktar minn 15-il ġurnata. Il-lejl li għadda kien l-ewwel wieħed li matulu l-appartament tal-Papa baqa' mixawl. Fl-għodwa tas-Sibt minkejja x-xita fi Pjazza San Pietru it-talba l-Papa ma qata' xejn. Via della Konċiljazzjoni li t-triq ewlenija li tagħti għall-Vatikan, impjegati tal-Isptar Ġemelli u qraba tagħhom għamlu pellegrinaġġ ta' talba l-Papa. Album stqarru ma l-10 solar tal-Ġemelli fejn jinsab il-Papa. We are praying for him because we don't know if he could feel better someday. We hope so, and I think that we are praying for him too when we are going in San Pietro. So we're praying for ourselves, for people we love, but also for him. We want to share these feelings with the people. We want to share the feelings of the Jubilee, so this is the reason why I'm here. Il-pellegrinaġġ segwi l-velja ta' talb li qed tiġi organizzata fi Pjazza San Pietru fid-9 ta' kull filgħaxija. U lejla fl-aħħar bulettin mediku dwar saħħet il-Papa s-sala stampa tas-Santa Sede qalet li l-qagħda ta' Franġisku baqgħet stabbli. Il-Vatikan qal li s-Sibt il-Papa ma kellux attakki respiratorji kif ġara l-ġimgħa u f'ħinijiet kien fuq magna li janitu jieħu nnifs u f'ħinijiet oħra bil-maskra tal-ossiġnu. Intqal ukoll li l-Papa u f'siktu u m'għandux deni. Is-Sibt wara nofsinhar il-Papa tqarben u qatta ħin ta' talb. Is-Sibt ukoll saritlu l-fiżjoterapija respiratorja. Il-Papa t-tielet ħadd infila sa jitlef l-appuntament mal-pubbliku għat-talba tal-Angelus. Il-Vatikan qal li bħal m'għamel il-ħadd li għadda u ftaqablu, il-Papa se jħejji l-messaġġ tal-Angelus li mbagħad jiġi ppubblikat.